Već dugo disciplina je sastavni deo mog života, ali tek kada sam je produbila, počeli su pravi pomaci. Godinama sam radila na dobrim navikama, kao što su rano ustajanje, zdrava ishrana, redovna fizička aktivnost, molitva i čitanje knjiga. Ali onda sam se odlučila na sljedeće korake. Tuširanje hladnom vodom svaki dan. Prestala sam da gledam vesti i ograničila vrijeme na društvenim mrežama. Rezultat je manje stresa, više energije u toku dana, jasniji i bistriji um i bolja koncentracija. Ovi dodatni koraci podigli su moju disciplinu na viši nivo i donijeli rezultate koje ranije nisam ni sanjala. Šta bi za tebe značilo da dodaš još jednu dobru naviku u svoj život? Podeli u komentaru ili pošalji poruku. Hajde da rastemo zajedno.